Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo zapečene makarone sa jajima. Pripremimo sve što nam je potrebno. Prethodno smo u slanoj vodi skuvali 350 g makarona. 3 kuvana jajeta iseckamo na kockice. Narendamo 150 g salame po izboru. U činiju sa makaronama dodamo 1 kašičicu soli, 50 ml ulja, dodamo jaja, salamu, 250 g sitnog sira i promešamo. Vatrostalnu činiju premažemo kockicom puter. Izručimo makarone i malo poravnamo. Sada u manju činiju razbijemo 2 jajeta i umutimo. Dodamo 200 g pavlake, 100 ml mlijeka. Umutimo da nema grudvica. Prelijemo preko makarona. Pečemo ih oko 20 minuta na 180 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!